bafite nyashi ndarahiye naho navuze yirirwa yanitse akabaho kwibarabara. Man, ibi bintu birababaje kugira ngo umuntu nkawe Aisha w'umustar tuzi mu ruganda rwa filime w'umustar urenze kugira ngo ufate abagabo bose ubita amagwesha. Ibi bintu biteye agahinda n'ukuri nawe nyumvira. Ngabagabo ngo bandi imbere, ngabagabo ngo mu muhanda. Ariko nk'umuntu waturanyije barabana ba CTU. Kuki yatwabagabo bacu bose? Kuki yatwabagabo bacu bose agasiga amagweja? Kubita amagweja ntibihagije ahubwo urengejeho ngo ni nibimonyo kweri. Ibimonyo ni bari ibiki? Akabasiga? Ayo twise ibimonyo. Wenda we ntabwo urimo. Ariko bana mbega abahungu. None se umuntu wabatoranyije se basi we ameze gute? Urumva wararenze cyane. Ariko yani baba we. Nyamuneka Aisha uzakora. Ura mungu bamumpepe. Aisha uzakoresha. Aisha urabizi kutavuga no magambo ngakugwa amahoro. Nyumvira kakajwi nawe ibyo yakuvuzeho. Ngo turamagweja na. Aso wabivuze we nabanza yire. Akabuno ntako. Uboko nuduhirimbiri. Ubuguru nububaho. Aiga data ase mama wadututse nguhereye. Ngambareka. Nanje nubundi ntago nje nivanga mu bintu. Ari kingegera yagejeje gutuka umungu agatanazi ngo nigweja o kagwa mu nduba we. Umusamu mu byatsi we bitabirimo injejeje. Wangegera we uratwita amagweja baratubyaye. Ubundi zingegera zose kakajwi ni ubasha kuzimbwirira neza zikumva ikinyarwanda urumva. Nyumvira nawe kakajwi shije ukomeza ubampera imirongo kabisa. Washaka ngo muhungu ngo wa president wamukulaye. Wamukulaye wangegera we. Aiga data ase abantu barifuza n'imbwebwe zikifuza mama. N'umuhungu umukarani ukabuzamubona. Muherembe. Ututse abantu uragira bweshe ngabasore bose bo mu Rwanda bose n'umuhungu agatanazi ngo turamagwesha. Ejuke muri Nyabarongo muhirimbiri. Nazanye isupa n'ubundi nuko mbaye kure mbangukubise isupa nako gatafari kawe katariho kagasubirayo. Erega si kakajwi gusa kuko Shyaka na Kasto nabo hari ibyo bamuvuzeho nyumvira nabo. Inyindi bimonyo n'amagweja company limited igisubizo ku bakobwa basazi iwabo abushaje warabuze umugabo cyangwa waramubonye ugasanga ari imbwa. Ibi byose twaje kubikemura mukanya nako guhombya kuko inyindi bimonyo n'amagweja company limited twabazaniye amagweja mu ngeri zose. Aha narumiwe nyumvira nawe bamwe mu bo yisa amagweja. Waba ushaka igweja rigufi nka nyatso irirerere nka payasi se cyangwa iribyibushye nka gasuku ndetse n'ayandi menshi. Si ibyo gusa kandi kuko mu magweja y'ubuzugukwiriye tugutaransfera mu bimonyo. Ku bindi bisobanuro kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga za CEO nka Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ndetse na X yahoze yitwa Twitter. Aho hose ni Nyindaisha. Inyindi bimonyo n'amagweja company limited no kubura umugabo na kigweja Sekangasan. Henry Fiala kalidha yabashije bigo.